Mucemanio-inĩ wa honge itiganĩte hamwe na rũhonge rwa gĩthomo, rũhonge rwa ũgitĩri, rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, oro ũndũ ũmwe na anyiti itemi, maugĩte mathĩna maingĩ nĩ makoretwo makĩgũmĩra mwana wa kairĩtu amu nĩ makoragwo makĩhikithio kĩa hinya na kuoha nda marĩ na mĩaka mĩnini. Kuna mambo ya mimba ya mapema, kuna mambo ya ukimwi na pia kuna mambo ya ndoa za mapema. Na kulingana na vile tulivyopata mkutano wa leo ni kwamba watoto wengi sana sana wasichana wanatoka shuleni kwa sababu ya mambo za mimba ya mapema. Na kando pia na mimba za mapema kuna mambo ya uambukizaji wa virusi vya ukimwi kwa hali ya mapema na kwa vijana wetu, na hilo ni jambo ambalo pia inataka kuangaliwa sana katika kaunti. Rĩu honge ici nĩ ciũrĩtie atongoria hamwe na aikari kũnyitana nĩguo kũhũrana na mathĩna maya na kũhonokia mwana wa kairĩtu nĩguo kũhota gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre wake oro ũndũ ũmwe na mathomo make. Imekuwa ni dhahiri ya kwamba tunahitaji kila mtu kwa jamii ahusike katika hili jambo. Tunahitaji viongozi wetu waweze kuweka sauti yao nyuma ya mambo na kumaliza the triple threats. Tunahitaji watu wa media ndio waweze kupeleka sauti katika kila pembe ya nchi yetu, tukisema ya kwamba inahitaji haya mambo ya ndoa za mapema, mimba za mapema, mambo ya ukimwi na mambo ya dhuluma za kijinsia. Afitha wa Jada Chepchirchir augĩte kaunti ya Kajiado nĩ ĩgũmĩirwo nĩ mathĩna maya makĩria mũrimũ wa ũtambia wa HIV na wohi wa nda cia tene. Katika kaunti ya Kajiado tumeweza kulenga kaunti hii ya Kajiado kwa sababu wameathirika sana katika ukeketaji na mimba za mapema katika inayoathiri wasichana wadogo. Ndoa za mapema pia imeweza kuathiri wasichana wa hii kaunti. Ndio maana tuko hapa ili tuweze kuona ni nini tunaweza tukafanya kama kaunti, kama shirika na pia kama jamii. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Kariuki wa Wambui.